Ese intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabigezeho imbunda n'amasasu bitagifite ijambo, ahubwo hakenewe ibiganiro bikakaye gusa. Uko bwije uko bukeye intwaro ziremereye ziravuga, abaturage barahunga, naho abanyapolitiki Kinshasa bagahora bizeza abaturage ko bazatsindura urugamba. Benshi mu bayobozi b'i Kinshasa ndetse n'abandi basesenguzi hirya no hino ku isi bahoraga biteze ko igitutu cy'amahanga kizatuma u Rwanda rutsindwa mu buryo bwa gisirikare cyangwa se rwikuremo amaboko rwirukane muri iyi ntambara idasa n'izindi. Ariko se niba byose ari ukwibeshya kwambaye ubusa, niba kwibwira ko umutwe wa M23 n'u Rwanda bizatsindwa ku rugamba ari inzu zidashobora kuba impamo, uyu munsi amahanga akomeye yashyizwe hanze n'imwe mu mpuguke zikomeye cyane ku isi mu bibazo by'akarere k'ibiyaga bigari. Umugabo wemeza neza ko amahanga yose yamaze kubona ko ibyo kwirukana M23 ku ngufu byarangiye. Reka twinjire mu mizi y'iki kibazo. Ku mugoroba wo kuwa mbere tariki itazibagirana mu mateka ya diplomasi n'isesengura ry'intambara, umunyamakuru w'icyamamare mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Stani Bujake Lachiyamala yateguye ikiganiro gikomeye cyane ku rubuga rwa X mu buryo bwa Space Live. Iki ntabwo cyari ikiganiro gusa, cyari ihuriro ry'abahanga basobanukiye iby'intambara. Muri icyo kiganiro ijambo rikuru ryahawe umusesenguzi w'inararibonye ukomeye mu karere, Jason Stearns. Jason Stearns ni umuntu ukomeye, ntabwo ari umuntu wese, ni impuguke yakoze ubushakashatsi bwimbitse ku ntambara zibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka ibarirwa muri za mirongo. Akaba n'umwe mu bashinze ikigo gikomeye gikora ubushakashatsi kuri Congo Research Group. Mu by'ukuri ibyo yavuze muri uwo mugoroba byatumye benshi bafata umunwa, kuko byahinduye isura y'uko intambara ya Kivu igomba gukemuka, cyangwa intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo igomba gukemuka. Uyu Jason Stearns yashyize amabanga hanze, atangaza mu magambo yeruye ko hakwiye kubaho igisubizo gishingiye ku bwumvikane bwa politike, ariko ashimangira akantu gakomeye cyane k'icyizere cyo gushyira igitutu ku Rwanda ngo rutsindwe mu buryo bwa gisirikare, cyangwa ngo M23 ikubitwe inshuro, ari ibintu bigomba gukurwa mu mitwe y'abantu. Mu yandi magambo, amizero ya Kinshasa yo kubona indege z'intambara za drones n'abasirikare b'abacancuro birukana M23 kugeza inyuma y'imipaka nta shingiro gifite na gato. Mu isesengura rye, uyu mushakashatsi yabajijwe ku kibazo kigaruka kenshi mu banyekongo, kuki amahanga asa naho ashyira igitutu kinini ku Rwanda aho kugishyira kuri Kinshasa. Mu gusubiza, Jason Stearns yabanje gusa n'uturisha imitima y'abari bamuteze amatwi ati igisubizo cyaba cyiza kurusha ibindi muri iyi ntambara byari ukuba gusa twabasha gushyira igitutu gikomeye ku Rwanda, hanyuma u Rwanda rugakurayo amaboko mu buryo bweruye. Ibara bivuga yibuka amateka yo muri 2013, wabibuka ibyabaye icyo gihe. Mu mwaka wa 2013 amahanga yakoresheje uburyo bubiri, yashyize igitutu cya diplomasi ndetse n'umwihariko hakoreshwa n'igitutu cya gisirikare gikomeye cyane ku mutwe wa M23 hifashishwa ingabo za Loni, MONUSCO, FIB. Icyo gihe byavuyemo ku mutwe wa M23 usubira inyuma ndetse uhungira mu bihugu bituranye birimo u Rwanda na Uganda. Ariko Stearns yongeraho ikintu kiremereye cyane, iyo nsinzi ya gisirikare ya M23 nako ya leta ya Kinshasa yo muri 2013 ntabwo yigeze ikurikirwa n'inzira ifatika kandi hamye y'amahoro. Insinzi y'imbunda yaretse imizi y'ikibazo. Ibi bikaba aribyo byatumye umutwe wa M23 wongera kubura imirwano nyuma y'imyaka irenga 10 ukagarukana imbaraga zidasanzwe. Ni hano Stearns yakubise inyundo ku mutwe w'umusumari, avuga ko abakibwira ko ibya 2013 byakongera kwisubira barimo kurota ku manywa y'ihangu. Ati
ntabwo tukiri ku rwego rwo kwibwira ko dushobora kwizera ko u Rwanda ruzasohoka muri iki kibazo rugenze gutyo gusa cyangwa rugasubira inyuma gutyo gusa. Ibi ntabwo ari ibitekerezo bye bwite gusa. Yashimangiye ko no mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC abadiplomate bakomeye bamaze gusobanukirwa n'uru rwego. Muri Washington ukuri kwambaye ubusa. Ntabwo turi hano dushyira igitutu ku Rwanda twibwira ko u Rwanda ruzahita rugenda rukava muri Kongo gusa. Oya, umwanzuro we ntukuka n'uwuhe cyangwa umwanzuro ntakuka n'uwuhe. Mu magambo yeti hakenewe igisubizo cya diplomasi n'ubwumvikane bwa politike, ntabwo hakenewe igisubizo cya gisirikare. Ese ni igisubizo cya gisirikare kitagishoboka kandi u Rwanda rukaba rutazapfa kuva muri Kongo ngo rwikubure rwigendere gusa ntacyo rubonye, byagenda bite? Hano Johnson Stearns yahise asaba ikintu kigomba kuba cyarabaye cyangwa cyaragiye mu matwi ya leta ya Kinshasa. Yasabye ko amahanga agomba guhindura umuvuno, ntagume kureba i Kigali gusa, ahubwo agatangira no gushyira igitutu gikomeye kuri Kinshasa kugira ngo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemere kujya mu bwumvikane. Nta yandi mahitamo gusa, yihutiye gushyiramo agace k'ikirungo. Avuga ko ubwumvikane budakwiye gukora ku busugire n'ubudahangarwa bw'imipaka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kuguma ari igihugu kimwe, ariko ubutegetsi bugomba kwemera kumvikana na M23. Ese ubu bwumvikane Johnson Stearns asaba bwasaba iki mu by'ukuri? Asobanura uburyo butandukanye ubwo bwumvikane bwakorwamo. Yasabye abantu gusubiza amaso inyuma bakareba amasezerano atandukanye y'amahoro yagiye abaho mu bihe byashize mu burasirazuba bwa Kongo. Muri uku kureba inyuma, Stearns yashyizeho umurongo utukura. Yashimangiye yivuye inyuma ko bigomba kumvikana ko nta muntu n'umwe mu bagize umutwe wa M23 ushinjwa ibyaha byibasira inyokomuntu cyangwa ibyaha by'intambara ukwiye kwinjizwa mu gisirikare cya leta cyangwa mu nzego z'ubuyobozi. Abo bantu bagomba kubiryozwa. Ariko se bite ku bandi basirikare bakuru hamwe n'abakada cyangwa abakadre b'uyu mutwe wa M23? Kuri aba bandi Stearns yavuze neza ko bagomba kwitabwaho. Ati hakwiye gushakwa uburyo bwumvikana bwo gukemura ibibazo n'akarengane basaba ko gakemuka. Mu magambo yati kwirukana aba bantu bose ntacyo waba ubakoreye. Nicyo cyatumye intambara yongera kwaduka cyangwa yongera kuzuka nyuma y'imyaka myinshi byitwa ko irangiye. Dore ingingo ya kirimbuzi cyangwa ingingo ikomeye, ingingo ishobora kurakaza benshi mu bayobozi ba Kinshasa, ariko ikaba ari ryo banga ry'amahoro. Johnson Stearns yatsindagiye ku ngingo imwe abona ko ariyo nkingi ya mwamba mu gukemura iyi nkubiri y'imirwano. Yagize ati umutima w'ikibazo wose ni ugushobora kugira ikintu runaka ubuyobozi bukuru bwa M23. Urabyumva neza? Ntabwo ari kuvuga ngo bashyire hasi intwaro basubire inyuma, basubire mu mashyamba. Oya, ni ukubaha ikintu gifatika cyatuma bumva ko intambara barwanye itapfuye ubusa kandi ko imiryango yabo n'abaturage babo babonye umutekano usesuye muri politiki ya Kongo. Kugira ngo abantu batamwumva nabi bakamwita umuvugizi w'u Rwanda cyangwa M23, Johnson Stearns yibukije abo bari kumwe ko akomeza kuba mu murongo we. Yibukije ko kuva iyi ntambara yongera kuzura umurego, we na bagenzi be bo mu bigo by'ubushakashatsi banditse kenshi banamagana bavuga ko M23 ishyigikiwe n'u Rwanda mu buryo bweruye. Yagize ati twabyanditseho, turabyamagana, twavuze ko ari igitero cy'u Rwanda. Ariko nubwo avuga ibyo, Stearns areba kuri kwibera ku kibuga cy'imirwano. Reka nkwibutse ibanga ry'uko ibintu bimeze uyu munsi. Stearns yatangaje ko umutwe wa M23 uyu munsi uvugwa utagenzura gusa uduce duto twa Kivu y'Amajyaruguru, ahubwo ugenzura ubutaka bungana neza n'ubuso bw'igihugu cy'Ububiligi cyose, ndetse hashobora kuba aho bagenzura hanaruta igihugu cy'Ububiligi.
tekereza nawe igihugu cy'Ububirigi icyahoze gikoloniza Kongo, M23 bifite ubutaka bungana nacyo cyangwa bunaruta icyo gihugu yigaruye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haba mu ishyamba rya Rucuru, imisozi ya Masisi, ku nkombe za Nyiragongo kugeza no mu bice bya Rubero. Ni igice kinini cyane kitabasha kwisubizwa mu gihe gito n'ingabo za FARDC zifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo na FDLR. Hasi y'ubwo butaka Stans avuga ko M23 yabuze abantu benshi cyane. Yavuze ko M23 ishobora kwimaze gutakaza abasirikare babarirwa mu magana cyangwa se no mu bihumbi ku rugamba. Ni intambara yabaye umuvu w'amaraso ku mpande zombi. Mu kubona uko kuri ku rugamba, ubutaka bwafashwe n'ukuntu abasirikare ba M23 barwanye bazi icyo bashaka, banahara ubuzima bwabo ari benshi. Jason Stans yasoje abwira amahanga n'abanyekongo ijambo rikomeye cyane rihindura ibintu byose, ijambo twakwita game changer. Igitutu cya gisirikare n'icya diplomasi sibyo bizazana ishyirwa mu bikorwa ry'uko umutwe wa M23 utsindwa. Ibivuze iki mu rurimi rwa buri munsi? Bivuze ko igitutu icyo ari cyo cyose, cyaba ikimbunda n'urusaku rw'amasasu, indege nshya za leta ya Kongo, nyine izi ndege Kongo ishobora kuba yagura zikaguruka mu kirere cya Goma cyangwa Sake ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo, cyangwa se igitutu cya diplomasi n'ibiganiro mu manama akomeye y'i New York, Washington cyangwa i Buruseli. Ibyo byose nta mbaraga bifite zo gukubita hasi umutwe wa M23 ngo utsindwe burundu ako kanya uko biboneye, cyangwa ngo bipfukamisha u Rwanda rubivemo gutyo gusa. Ubisaha yageze ngo leta ya Kinshasa ndetse na Perezida Felix Tshisekedi bemere kumanuka ku murongo wo kuganira, binjiye mu biganiro bya politike bisharira, kuko bave mu magambo yabo akarishye bajye mu biganiro bya politike bisharira kuri bo ariko biri mu nyungu zo kugarura amahoro arambye mu karere. Biragusaba gutanga ibintu runaka mu nzego za politike kugira ngo intambara ihagarare. Kwanga ibi ni uguhitamo ko abaturage ba Kivu y'Amajyaruguru bakomeza kwicirwa mu nkambi za Kanyarucinya, Mugunga n'ahandi henshi bahungiye, n'imirwano ikomeza guhitana ubuzima bw'inzirakarengane z'abasivile no gusenya ubutunzi bw'igihugu, udasize indege zikomeje kwica abaturage b'inzirakarengane muri Minembwe n'ahandi muri Kivu y'Amajyepfo. Ese leta ya Kinshasa izemera kumira uyu muti usharira maze yumvikane na M23 bavuga ko ishyigikiwe n'u Rwanda nk'uko abo basesenguza bivuga? Ese bazemera guha umutwe wa M23 imyanya muri leta nk'uko byari bimeze mu myaka yashize, cyangwa bazakomeza gutsimbarara barwana urugamba? Inzobere nka Jason Stans zamaze kwemeza ko badashobora gutsinda. Dukomeje gukurikirana iby'intambara ikomeje guhindura isura umunsi ku wundi. Reka tubitega amaso turebe uko ibiganiro by'amahoro bya Doha ndetse na Washington bizitwara kuri uku kuri kumaze kujya ahagaragara. Wari kumwe na Pilot News TV nk'ibisanzwe, inkuru ikomeje mu kanya ndaza kwagezaho inkuru ikomeye cyane. Nucikwe n'inkuru zacu zitaha, kuko nitwe tubagezaho amakuru acukumbuye kandi mu buryo bwiza, ku buryo usobanukirwa neza ibikomeje kujya imbere mu karere k'ibiyaga bigari, yaba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu Rwanda, i Burundi, Uganda, iyi region yose tuba tugenda tukugezaho amakuru yose 5 kuri 5. Kanda like, subscribe ndetse na share, ubundi dukomeze twibanire 5 kuri 5. Ndabakunda cyane, muri abagaciro.